Hello everyone, welcome to MI Tech Hub, the home of technology. So, uyu munsi rero tugiye kwiga JavaScript. JavaScript ni isomo cyangwa se ni programming language abantu benshi bakomeje kugenda bambwira ngo please twigishe JavaScript. Abantu benshi bagiye bansaba iri somo rya JavaScript. So niyo mpamvu rero nanjye nagiye nicara hamwe mari gihe kinini ndimo gutegura iri somo rya JavaScript. So ngiye kubigisha, amazina yanjye ni Mugisha Isayi. I'm software developer with over 4 years experience in web development. So iri somo rero rya JavaScript riri powerful, tugiye kuryiga, nzajya ngerageza gukoraho amasomo amwe namwe. Ukeneye rero isomo riri full kuko iri somo rifite amasomo menshi ya JavaScript. Ukeneye isomo riri full ushobora kunyegera nkari guhereza, ni isomo ryiza cyane ku buryo rishobora kugufasha cyane. So uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe module 1 yitwa JavaScript Foundation cyangwa se basics kuri JavaScript, kumenya JavaScript ni iki, yabayeho ute, imeze ute, ikora ute. Uyu munsi nibyo tugiye kurebera hamwe. So without saying more guys, reka dutangire turebere hamwe ese ubundi JavaScript ni iki, yabayeho ute, ubundi JavaScript uhora wumva imaze iki, ikora gute. So tugiye kureba icyo twita what is JavaScript. So mbere ko tureba muri iri somo ikintu turareberamo ni iki. So by the end of this lesson you will be able ngo nyuma y'iri somo uraba uzi ngo explain what JavaScript is and where it came from. Ngo urabuzi JavaScript ni iki, yavuye he. Kabiri urabuzi ngo list the key things JavaScript can do, urabuzi ibyo JavaScript ishobora gukora. Ikindi urabuzi gutandukanya understand the difference between the browser and Node.js. So ikindi uramenya difference between itandukaniro riri hagati ya browser na Node.js. Ikindi none uraza kumenya confidently explain how JavaScript is different from Java. Abantu benshi bitiranya Java na JavaScript, and then turarangiza iri somo nabyo uzi what is the difference between JavaScript and Java. Also you will also know about ECMAScript. What does it mean? Ese ubundi ECMAScript ni iki? Abantu benshi bumva ECMAScript ntibumva ibyari byo, ibi byose bikumbiye muri JavaScript. So now ngo mu byo tugiye kurebera hano ni brief history of JavaScript, what can JavaScript can do, where JavaScript run, JavaScript vs Java, ECMAScript, and also the quick check. Ngo ugomba gukurikiranira isomo kuko nyuma y'iri somo hari ibibazo turaza kubaza. Ibibazo turaza kubaza n'ubikora neza, no kuvuga ngo ibyo turaba twize uyu munsi uraburimo kubyumva neza 100%. So now reka dutangire noneho turebere hamwe the brief history of JavaScript. Now JavaScript was created in 1995 by Brendan H. Please ufataka kan. JavaScript was created in 1995 by Brendan H, a developer at Netscape Communication. Kwango JavaScript yakozwe mu 1995 ikorwa n'umugabo bita Brendan H. JavaScript yakozwe mu 1995 ikorwa n'umugabo bita Brendan H. Uyu akaba yari umudeveloper kuri company bita Netscape Communications. I hope you are understanding. So nufata aka kantu ni ingenzi, karagufasha cyane. I know ko muri coding yego nta ushobora kugakoresha, ariko aka kantu ni ingenzi cyane. JavaScript yakozwe mu 1995 iza gukorwa n'umugabo bita Brendan H. No kuvuga ngo yari umudeveloper kuri company bita Netscape Communication. Uyu mugabo rero akora iyi language yayikoze kugira ngo giving the web page a way to react to a user, no page load needed. So no kuvuga ngo we yagiraga ngo web, no kuvuga ngo icyo gihe habaga icyo twita HTML and CSS, I think. Yes, even I don't know, I don't remember where niba hari HTML na CSS, ariko yabanje yari HTML, aho ama web page yakorwaga muri HTML nyine ameze nka dokimiraho ngaho, iri simple, nta reaction, nta dynamically. Uyu mugabo rero icyo yashakaga kwa ari gukora web page zireactinga kuri user cyangwa se ziri dynamic. Ikindi nta bintu byo kurodinga byinshi cyane, byo like niyo yari the goal to create the JavaScript language. Now reka turebe ukuntu byagenze. So mu 1995 Brendan H wrote the first version in just 10 days. No kuvuga ngo
ni ukuvuga ngo uyu Brendan H yanditse version ya mbere ya JavaScript mu minsi 10. So it was called Mocha, ni ukuvuga ngo yatangiye yitwa Mocha, then renamed to LiveScript, and then nyuma baza kuyirenaminga, nyuma baza kuyita LiveScript, and finally branded JavaScript. Ni ukuvuga ngo yatangiye yitwa Mocha, and then baza kuyita, and then baza kuyirenaminga JavaScript. After baza LiveScript, I'm sorry, yatangiye yitwa Mocha, and then baza kuyirenaminga LiveScript, and finally baza kuyibrandinga cyangwa kuyirenaminga again as JavaScript. Ariko kuyirenaminga as JavaScript ni ukuvuga ngo the cause of this was this. So ni ukuvuga ngo kugira ngo bayite JavaScript, like the cause was about marketing. For marketing, Java was very popular at that time. So ni ukuvuga ngo bayise JavaScript kubera ko hari programming language yitwa Java ikunzwe cyane, iri na powerful. So I think now utangiye kumva the difference between JavaScript and Java. Ni ukuvuga ngo hari programming language yitwa Java ikunzwe, inari powerful kugeza n'uyu munsi irakoreshwa cyane. Ni programming iri powerful cyane, ikoreshwa mu ma Android application kuri backend. Ni programming nayo iri powerful cyane, nayo tuzayiga hano cyane nibiba ngombwa. So ni ukuvuga ngo rero bayise JavaScript kugira ngo ijyanirane cyangwa se ijye gusa niyo twita Java. Icyo gihe yari ikomeye cyane, ari iri kuri top. Now I think ko mubyumvisha. And then mu 1997 ECMA International publishes the first official standard called ECMAScript ES1. Now mu 1997 ECMA International publishes the first official standard called ECMAScript ES1. Ni ukuvuga ngo mu 1997 niho basoye the first version. Numva ECMAScript like version cyangwa se rule, niho basohoye version ya mbere ya JavaScript. Nibwo bayipublishinze bashira hanze programming language ya JavaScript, ariko icyo gihe twabonye ko ititwaga JavaScript. This is version 1. Now mu 1999 ES3 or ECMAScript 3, the baseline every browser supported for years. Now mu 1993 nanone baje gusohora twita ES3 cyangwa se ECMAScript 3, which was a very browser supported for years. Nuko ngo inoneho yatangiye kugenda isupportinga ama browser. Muri 2009 basohoye twita ES5, ubwo ni ECMAScript 5, added strict mode, JSON support and array method. Nukuvuga ngo izi ni version like numva ECMAScript cyangwa se ES1, ES3, ES5. This is like a version bagendaga bongeramo like update bagendaga bashiramo. So hano muri ES5 rero bashizemo icyo twita strict mode, tuzagenda tubyiga JSON support ndetse n'icyo twita array method. Ibi byose nibyo bagiye bongeramo muri ES5. So and then muri 2015 baso icyo twita ES5 cyangwa se ECMAScript 5 cyangwa se ECMAScript 2015. This was the biggest update ever. Nukuvuga ngo iyi niyo yabaye biggest update, niyo update nini bakoze kuko bashizemo icyo twita rate and cost, which is better variable declarations. Ibi tuzagenda tubyiga niba utabizi. Bashizemo n'icyo twita arrow function. Arrow function nazo ni function zaje zifasha cyane, zinakoreshwa cyane uyu munsi, tuzagenda nazo tuzireba. Bongeye icyo twita classes, bongeye icyo bita ama modules like import and export, bongeye icyo twita template literals, gukoresha ama template. So urabona ko this was the biggest update. Muri 2016 rero kuzamura year update ES 2020. Muri 2016 rero kuzamura year update ES 2016, ES 2017 and ES 2025. Each year brings small useful addition. Kwa ngo hano bagenda bongeramo tundi tuntu, ariko hano nta big update bagiye bakora iki bakomeza kongeramo. Kugeza ubu JavaScript yamaze kuba the king of the web cyangwa se the king of app. So now let's see key insight you have to take from here. JavaScript went from a thin scripting language that validated forms to the first programming language in the world. It now powers website servers, mobile apps, and even robots.
So nukuvuga ngo JavaScript yavuye ku kantu gato which was the small scripting language ya validatingaga amaform tuntu nk'utwo. So uyu munsi it is the first programming language in the world. So now it is powers website, ngo ikora website is really powerful, ikora kuma servers, ikora kuma mobile apps and even no kuma robots. So urumva ko JavaScript honestly it is the powerful programming language. And then reka turebe nukuvuga ngo I think ko now you are understanding how JavaScript came. Now turangije topic ya mbere yatubwiraga the brief history of JavaScript. Nukuvuga ngo now you are understanding the history of JavaScript. Ese JavaScript yabayeho gute, inde wayikoze, mu buhe mwaka, yagiye izamuka gute? I think ko now urimo kubyumva neza cyane.